Tang hapo asnem na 12 ya ka National Henyo Trap People menta ka kanti kala pausa ya ka jingkwa ya kni bor hapleng kinong ilam jong kani kan hun ha ka ba ka wei ka kan hun jong kani klap mi sa ka wei ka kan hun da ka ju ka kerteng Henry ka mi tam tang ka ktin federation habai keren bat kilat thai ku bor uba David Maulong president ka National Henyo Trap People ulapan rem jori ka jimron kam ya ka kerteng jong ka seng bat ula berthen ba kim dei ban penon kam bakla ne penbuat nam ha ka kerteng jong ka NHP ulong bala da ki kwa ban thau seng thamai na ka liang jong ka NHP kam don ye banong Henry kim dei pat ban penon kam ha ka kerteng jong ka NHP Menakani singi sejain walale hagabakat tu kadingut naki ripai ba kibala wan kam ba kaseng NHP lom kelak liap lama Henry ku menpercaya pi balo ba kaseng jogi kirang trikami adu mentar nang handiat seniru ngirang sudah wan kamera training lesson labor lesson yang diberi kiwi na mau kanu nang sinong teladakum kata ka isu ka bangi dang yai dang bun kipai ba jengi kena sama jengi dang yai kumno kilaban on ka ba kilak liap lama jadi kau pun percaya sih saya ki beliau ba benarnya bagi om kalau meeting lo kan kanu kanu kejengtip na personal body ya kan ni mikanya ki bangi itu ki di beliau yo ni itu ya seng majuki nama bagi kam kali NHP balap pentemai ka Henry kan ni kalau ada keseng pentemai kemaki om NHP ya Henry ka NHP jungi la sengnya ka la pen bam spai ka hapo lai kui trik menai Oktober arjal hapo teman-teman yang asne benti kaseng jungi kapal trikam hagaba organizing strip song ni ajan nalu mana kaning ya don lang ilapen dapum smaiki barokat te tangkatahi long nakaliang jungal kubu presiden haba ngakam ai kanu resignation letter Henry ke sulong ba ngakam jarjar no khendiak mana kaning kam nama bang ngadon ka personal life jong jong lu hagaba ladang ampe personal life jong lu kum no ampe ya ka jing imjuki we la takidon kanu jing ya nakaliang jungahi kum presiden ni ngapen jur ya ka jingle ka jungki kagaba ngamburam setiaru ye ka keren juki ngimsim kiai ke gebele ki ai makit ki kwa panya nama kajing tri ba ndan bala bangkhan pada mo phi manga kwa bantre ai ki matre Henry ke sulong no ba khatu kaseng juki jadi kaseng ba thama ki dalam sudah perform kamli kaseng ba rim kamli ke NHP ka klem klep lama ba men kani ngayo ka wei ka YouTube wei jong ka NHP kan percaya pi to nomor ba ya kan ke NHP masa ngampat dan dari kadang long tebang kemai ya teman dang long tu aktif kadang bat Henry la katu kan di benai dah sudah pada show meeting ya itu kadang belum ke meeting tengah dang bulan tidak ada na to ngambil jing bena kata ba nakal yang jongki bau kan ke sini ki yang ba ni ngila le saka NHPF jadi ki yang ba ka NHP ka klik lama dari tak hadu menta nakal yang jongi NHP nimpat khaliap lama ya ke itu kata jadi nakal yang jongki ki kwa pergi le ka NHPF ki kwa ban thau ki ki sang nakal yang jongi ngong thau milai jadi ban nanis kemar ngakar pa ki ba pia gelap ya ka jongti ya jadi walaupun bundam ke NHP ba ka NHP ada menta idang dan idang yang scam nimpat khaliap lama tali ram ba nanis kemar itu ba nakal yang jongi ngong ki ba kimdai ban tuklar kimdai ban le muslia ha ka kadang jong ka NHP ki kwa ya ki kwa le ka bangun le Rebumni ban misuse ka NHP. Baki ong hana ba kadon kata kaseng NHPF. Kabalami naka NHP. But naduk menta ki ong balapan bana hana ba ka NHP kam don shu. Kata kalong wrong, long bakla. Namar nakaliang jungihi kumangahi organizing secretary nudu basdang jong ka NHP hadu menta hanang ne. Henry hakatu ka NHPF pade ula don dawai organizing secretary. Ki klem pen pojing to shangaru ba yefi la penhap ya kata kakap. Tabaa kalau nak bentau presiden, presiden ro uklam patbu istiri saya. Hari kene baro, ipan penayar baka kadai kadon ka halanda, baki jutau kanang bang kipai ba kinishania aiki. Te kajingong kajingi kalau ba lada pikwa ban shina seng tumai snobha wat ban atas lang ya kaseng kajingi. Amar ngi ngidang ya ki isu fair. Dan kalian kajingi ya ka kubor kipai ba balada kiwan haka kerteng ke NHP so ha tip sini namar ba ke NHPF kam don jinga de issue bat ni nadu komoto hadu kalama hadu ke jintam tu kidakro kumba kikam bangingin sikri ki ba ni redo basdang kajing sikri ki jingi ki ba kalong hame kale ya bat bale bangi form ke kaseng bangi pek dulu i kajinga jongi we ki bra shabar jo ke mekhle ya Nadi ujar beliau ba long sida ka jingem ngkuat kan kejin jari nun pe ba kumala long snem arja kendai ka bangan di sawi kendai kena laingut kendai ngut apa kerla
te barabori nga shoot onga ya boro ki member jong jong kam muntoy bangindon 10,000 mut hende ka wiru kam ngindon kadang la ka bangindon 10 mut hende ngidang ya tre ni tulun kam deru ka kam ka bangin penjinjar pai ba to nginlong no ki ba phe ha ka ba don ke issue ki ba he yo pai ba hi ngimri pendik ini tre hi mangi takada ba bun ki pai ba ki ong ba ya kaseng NHP kimpat itu kimpat datip ba namar kalong ba ka kam jungi ka ong ba ai man ya ski compare kumbolong kiwi kiseng kila don ki post nam hapo gari kasi jintia ngin nomor beli kiru ki ya ski iwi pe iwi kam ki sim ko kam ki pendap kumbolong menakane ke marten ka bangisim ka isu hang te ka marten ngomba ai ni pendap sai kene beli ni cukta ki isu kiwi bahaya beli ni pendik ki ai ba kiwi kiseng balang kinya la maki nya ka jong lada ngiru nya kini lang te habakut ka poi jingya kaja ka jing bam sutu jing itu bakla te kawiru kumal ru ba men hakane ngalap ka jing bakla ka jongki ha baki alam bakla klam kanu jing tip ke central body ha ka ba presiden udam don kasi isi ke central body kadang don pirai marway bentung you know kami ha lane pinweng suki pinweng pinhiar ka dan you know kami ha lada pimrai pa central body te dina inaw ini jing tut baret ha ba kisangnya no banitre bani namar beli wa hiru ban kumar ne ban kawir kolong ba ubrio hakane kasing balang nitre undam bayo tulok nitre hila kaman soba jom ladang yedon pisa ban bagi di isya nia subscribe lang di isya lang nyimde ban ong ban lipan nota pi ngana kalian ladi ngam sutana no beli ngai ladir ngai bisnes masuk tu ladang ka mai sku tengka ngan ai kiwe ngan bam de ke ngan ai ke ikut